Malo là mà nhiều, ấy thì em malo là lên tung nó có bao nhiêu món mẹ này vậy. Ông tàu các phải ta hay chẳng vậy, mấy lấy con đi fresh fruits. Bố mẹ mày thì ớt tu fresh fruit đấy thì cả coi. Cái mấy đứa có fresh. Cái fresh của tôi ấy. Cái fresh, which means still new. Coi fresh for all. Ai coi bea. Cái bao cái phim mạo mẹ tôi có nhiều lấy bé cái for you phía cái bea. Cái tôi mau qua phải tụ, cái mau qua phải bea fresh. Cái có vẻ mẹ mày cái market đi, mẹ tụ cái phang, mẹ hai cái mày là ta mạo mẹ phải agao okay fresh. Coi không ăn nhắm cái mồi bea. Coi mori. Coi mori à coi mori nu sila. Cái yêu này phơi cái coi, ô nó cái phơi cái ba okay mui, pe cái mahi. Pag kau pe ko fangki po morian ko asuka. Ko ane nai na tau ihe all eyes on me ko anything of suka, naturally suka. O ko ke te ha me ko to mai kilo suka me si ai na suka. Me mai ko ko si suka pe ai po suka pe ya pe. No how fuke porque ko si Erika o kumir si dire pilamori. Mori suka. Oh, lai mi ko nau kai ai. Ia bel bani. He bani. Ko nahi fruit yo lava ke o atu me he meletoni fresh fruit ya me talamahu market e hoa ko ni. Ko a pere kula oka. Red apple ai hoa ko ni melie pe ke fo o, O ko a pere te meni te u ko kita te u ha ke ya. O te fe fu sa ki kita ko fe me ko raki mo tu ko to ni fo ko fo a pere, Ako hoa ko ni. A pere ko ni kisioni. O fo yu pe a ta hati ke to u ai pe ko ya, Me mai he meletoni fresh fruit ya I loto market talamahu taka pau ke me mai ko me ni to a peko hihifo a fe ha ke fanga o ki of ya tu o wa to mole utu mai ki loto nu alofa a fe ha ke pe ko I fanga I he apina fanga ko ya melatoni da pe he ki mai le taha na fale kai ai hau ki ko nga puru steak ya yo ki mau me to koni pa ke to ya wa ke foi fruit ke fo o pe a to melie pe a to mama la pe a to fo la la ko ye ke kisi Koia. Ni Erika tu ko ni te o pizza mo kisimo ko ko ni la beta. Ko me bila ape mama ni. Amani nai. Kisi. Ko we are the world, we are the kaureka nai. Oh, ko apele we are the world. Ko apele ni ko mama. We are the apele. Ko me mai pe au ai ha me bila apele Ko an kani ri ka te tau alu ta be ko apele ko mo ta alu to ke ki kamba. Kami ka lo ti fa I ko. Ko ya ki kamba he me le to fresh fruit. Ko apele fu ko na kai ivi apele ko ni. Apele. Ko apele na kai ivi na la mata ya. Nalan mata. Ka ko na vari mai. Adama. Ko ta mai he ta hine fai fa tau. Ko apele na to ya atama ya ivi. Ko ya. Ko apele ko te me mai ko fa tau me meletoni fresh fruit. Ko apele ko na to ko atama ko ya ivi. Ko ya. Kaya ko hawa ko ni uye pa mo kariki. Kariki pa mo onioni. Pe mo sinsa. Oh O ko ke ai bai mo ulele bai fakaholo. Me mai ko ai haom le mila kariki ko sinsa apele o ato plenta he wa e indu ya heni ko tropical smoothie ma alai all the fruits ka to ape okay mori o ta ko ya ka usi o okay mori ka to bene te mata ke ka tropical Ko ni ri ka ku fe ma ka kai ki fe mo ta alu ke ya o ke ki kamba. me be ta uno tu ke kiu kamba ta uno ta Ko tau hau ta fu ke ni ko ki mo to ko mo me mai ba me he o pe ko ki kamba. O ko ma la la hele le ko mo me mai te ko ki kamba ni. Ko feito ko no ko ha kiu kamba hen ko ho ka we ni ya. Coffee o ke ai bai mafan be mo Milo ko suka lai mori mo ngalo. Ma ala ya tu ai fa ta hine ngai coffee mo to ifo ko e lau ki coffee Tip pe. mo ke mafana ma na tu ko vai mafana ko ke hala hatai Ko vai mafana fu ke ne ko hu ko ke kai ke ko hoa ko ni me mai ka pau ke lo tonga I he market talamahu pa ke ma ai hau ki ipu coffee huakau ma alai huakau ko ni te ke ipu ko pa ke ivi ko hange ko me Yang ko pulu. hange ko pulu he ko huakau mi he pulu pe I tem na tau ko huakau ko fatu mo lele good for your health
me mai ke meletoni fresh fruit ai ha hua kau ga pu hua kau hua kwai ka hua kau e fu ku kalas ke hua kau ma ga to ya he o ku I he ni fo ke wai pa mo na kwai mo me ko konikis ko fast food ma ya he ni I he meletoni fresh fruit he hua ko mi lava ke ia ai burger Kapag ito na utang niya, ugapoy may tahan ni Rika. Ko burger ya Ito tuwi ba kaya yung guifo? O guifo. Kapag ito kaya ito to famoni The guifo. size. Guifo. And ko mi ako tokanga kaya it's the size is bigger than the big. Ko ho ay ko ni pe mo meletoni fresh fruit. La ya pito na ko po burger kisi. Tahanga ke na ta waka. Kapag ito gamafo ita kaya kitesi, ito famoni guifo. Tayo din ito to mai. Ko kusio o si ma ko na pe ho foi sio ka ko o to ki to nga no ko to mo mi ma ai ha mo foi o ko ai single pe mo double burger, pe mo triple burger, ma we have meletoni fresh fruit. Then na ta ma we Kentucky, Naketi, fish and chips, sausage and chip. Ma o ga to ai heni. Au ke meat pie. Si. Ko meat pie. Na ta ko mi ma to ai ha foi meat pie. No sila. Os ko ya, afa ke to ai ha ki ipu ko fi ko ipu inu, Ko inu. Ko inu kola Ko inu kola. Tesya kita he Rika dia temu te hua da ke pa. Fo I ha ko no wi fo mi ko I loto. O fa fo dai pia. Ko ia o si Tahu apa ko tahu ako. Tahu ako ko. Mo wi lo hu ke pa. Kaya ko osmao Maria. Ko tahu fo ke tahu mahanga ini. Ko osmao Maria to pe meletoni fruits e. Manga ki no ke tesya ngi tumeli. I hoa ko ni pe ngahi. Manga ki tesya ngi tumeli. Meri pe. Ko koni. Oh, ayo Ko pe ai inu moko. Mama tamai pe TikTok ya uke pa TikTok talatu ai fo ko inu. Ka ki lo jo ta tu wi fo dai mi ko le ko wa o gi ko tok talatu. Ko me ani ko au ata. Ko no flavor be on. Me ko ne alu ke au ata pe hale ba ya. Ko au ya ata ko ta va le. Ta va le. Ko ta ka to. Ko au ata ko foi le o tami ko Ko ta pa ko ki na ko I ata pe te pe me ma ke meletoni fresh fruit yo. Ai ha o inu. Ha o inu he. Te vegis. Ai mo ke ta ki share. Inu lele. E ko te tai heni ke ta tala lele ko meletoni. Ko inu ya ko me ko ni. Tengo ko to ko kita ko te fa lo fusi ko ai ko yo mo ita ko ma fa na ko to hangi na fu pia nai bu ha fe nga me ko ni kai ke ko tu ko tai mini ko ni ko su ka pe mo ki foi ko la ta ni ma la ai be ke tu ta wa ko pa mo be ke lo to pa fu he pe to ya ko ni tu ko wi fu ka dia ri ka Mena wi ko inu mo uile. mo ile ni ma gi la ka fu ke nya fi ri ka mo ile le Ko ia. ko ni ko ha ma de va o fa mo ni ko mo ile Ba pe me mo ile. O te ke to wa ka ke burger, ko ke mo ile le burger. Ko burger me hanga e o ai ko ke foi ia. Ko na ia tala mai pe ka me he inu mori ke inu mo ile le. Mo ile le ka la ta fu lo. Te ke ngoi ake ko hoifo. Te ke kai, pe ke toi kai, pe ke toi me mai ke meletoni fresh fruit o ai me ai ha burger, tai me tau ko ngahi me to koni o ku wifo ki ma me to koni pe fa ma na ko ke lo ngai fa nau. O ane pe ko ma ha fa nau pe ta ma pe ya tau ma pe ka meletoni ta ko ko uhinga ya ki he pare kai. Ka fa ka ko te ke au he apio mele pe motoni. Ka ke ko ngahi o ngongole le ko to ya me he meletoni fresh fruit. E hoa ko ni loto market tala mau ai mo toko ni mai ka ko e Erika. Hai ka se ko ni me ani. Ko pe te ine ko ni hei fo pito. Ko ia. Ko pa te nga fa pe sete ine ko ni. Tong yao ma ni mano. We hanga tanga tau liunga tolu Tong yao ma ni mano e. Tong yao ma ni mano ko e le ka homa pe ula ma ke ni tuku mai le le ko ia o e inu kola ko ia ai meletoni fresh fruit e ho wa. Me ma ai ha o inu me ma ai ha fo I meat pie. Ai ko me go fi ma o ke alu pe mo foi mila apele mila mori mila pea mila kariki ka to ape ngai me go to ape se kita ko bla ko ni Erika ko e fa fu ka lo ni fu seti ko ia o ta seti be ko ni ya pe ape ri fa lo ka pa ke ape ko foi apele e tangi foi mori pe ma pe foi mori ke alu ta pe mo foi apele ti o ni te la non si hia ista penana ko me pe ke to ka ai da hanga he pe ka e mori me apele ko ia ko hoa ko ni me mai o ai ha o mila mori alfa ta mo ha foi mila pea
Pea moha o foi a pele ki lava ke nau fe ofo fani o tatau pea mo e hapaiti lights o guia e friendship o taika. Koeni ko friendship fruits, Okay. You take the apple and the orange and the pear, Okay. And everything. And everything here. At Meletoni fresh fruit he hoa koeni. O whalahia ke tonga hono kotoa e te tau ki mawai ka vai ka tau tok whelongo aki ka mo mea mai ki whanga o pilo levu at no whanga ko ia mele pea motoni. Pe koe wharekai ko ia I he ve lots mobile. Koe wharekai ia Meletoni fresh fruit. Pe ko o mea mai ko ki market o whakatau ha o kato mani o ke. Ape mai pe o ai hau foi meat pie. Pe ko hau foi mila mila a pele mori pea moe pea. O whalahia ke tonga hono kotoa ko MC Lika pea moe Meletoni fresh fruit I he hoa gani.